Yaphila yini le NFT channel le eyenziwe nge-PVC pipe. This one is an electrical PVC a 100 by 50. Ngikhethe le square noma rectangle so that izohlala flat kanje. Uma uyithenga kanje solid yabo. So la ngifuna ukunikhombisa ukuthi uyenza kanjani noma yini oyidingayo ukuze ube ne-channel enje. I-channel le itshala kuyona ama-vegetables afana ne-lettuce, spinach, singabala ama-herbs. But-ke mina ngifuna ukutshala u-lettuce. I-spacing from here to here is 15 centimeters. I-channel ubude bayo u-3 meters. I-accommodator 15 plants per channel. If ubhoboze kahle, if ungabhobozanga kahle izo-accommodator 14. But-ke sifuna uku-maximize, so fanele wenze sure ukuthi the first hole from the beginning iqala ku-10 centimeters so that uzo-achieve u-15 holes per channel. Nazi-ke izinto oyidingayo. Udinga a spaghetti tube. This is a spaghetti tube. Udinge your tape measure. Udinge umese, wasebenzisa umese wasendlini just to cut lezi zinto lezi. Udinge i-pull noodle. This is a pull noodle. Ukukhatha like ama-piece kanje for fitting inside this netted cup. Udinge yona i-netted cup. This is a netted cup. Lo umsika kancane kanje khona uzomgoqa kanje azokwazi ukungena kanje. I-seedling izohlala kanje la. Seedling izohlala kanje, ingoqe kanje angene la. Yabo? Udinge i-tape measure, udinge i-silicone to close la kuzobe kuvuza khona. Udinge nawo ama-end stopper. End stopper uma uyithenga i-solid kanje and then bese uyayibhoboza ufitha in le male coupling le hydroponic system uzoyifitha la vele isifithiwe uyabo. Udinge lo 16 mm uzodrilla kuyena la so that uzofitha in lo. Udinge these pieces to connect kwi-main pipe elihambisa amanzi anama-nutrients nalo shoot lo uzongena la, lo uzongena la. Udinge nokunye, udinge a drill. Nansi drill also u-51 mm uma uzosebenzisa lama-netted cup lawo amancane a-medium. I think a-medium. Khona amancane akhona amakhulu. Medium udinga 51 mm. Then lamakhulu kunama-sizes akhona ngathi u-54 ngisakhumbula kahle. So these are the basic things that you need in order for you to make i-NFT channel. Enye into oyidingayo, you need i-marker. I-marker, nansi i-marker. Uzomaka la ukuthi ngikuphi la kufanele usike khona. Asiqale-ke senze. Angizazi ukuthi ngitheni, ngithe 20 centimeters or 30, but spacing from here to here is 20 centimeters. From here to here is 20. So if you do a spacing of 20 centimeters kwi-channel ka 3 meters, yophuma na 15 holes. So the first hole izoba la. And then from here to here go 10 centimeters. Shuthi kumele ukale into ephakathi nendawo. From here to here 10, phakathi nendawo. I don't know ukuthi iphakathi lendawo lakho uzolibamba njani. But mina indlela ngibamba ngalo iphakathi nendawo lami, ngithatha i-tape yami ngithi yabo bese ngimakha u5 lapha. Mangimakha u5 ngiyomakha u5 ngale bese sengidonsa i-tape ngihambisa kanje la kufanele ngimakhe khona bese ngiyamakha. Iyale i-tape yami iyakwazi ukuhlala ngale. See?
bese ngiyamakha ngiyophuma le. Yabo lezi zinto lezi ungazenza on your spare time, uthi uhleli lapha ebusuku ubukela boma generation nabozalo. Ubusika ufitha lezi zinto lezi yabo kanje. Akusiyinto wayihlalela phansi usuku lonke elangeni ishisa. During your spare time uyazi ukuthi hayi kusasa uvukela omunye umsebenzi. Then uyayithatha le nto le. Uyayifitha la, uyifitha in la. Fanele ithi ngoyifitha la. And ayifithe kuphela ngesandla esisodwa. Yes. Ayisaphumi. Iyaphuma but ayiphumi kalula. Usho ukuthi lama holes are right. Yeah, step 1 udonsa i-tape yakho sithe uqala ku 10 centimeters, right? The first hole is it 10? Color where you gonna make your first hole, and then umagela your second hole, kanjalo third hole. Sese udrillileke umgodi wokuqala nawo lo somfitha la. Masimfitha la kufanele abambe angaphumi, yambo hleli ngathi uwakhelwe khona la. And then bese ubheka ngaphakathi, yambo hleli flat. Drill the second one, third one going. Itip engakunika yona kule wall so le la kungena a small drill, so replace leyo small drill ngale head ye pop rivet or uspikile mfethu usilole kanje, because uma ubhora kanje you need lento ukuthi ibambe ibalance. So lento le ecijile iyakwazi ukubamba ibalance, ayenzi umgodi la, just ibambe ibalance from the center, and then the wall saw comes and cuts le diameter efunekayo la. Is it a diameter or a circumference la? So lo cijile just ubambe ibalance. But if uzosebenzisa the original drill la izokuhlupha ngani, izokwenza umgodi la, mayenza umgodi la ibuye izosika lento le, and then leyo nto le white ingena la phakathi, iyastaka la phakathi. To avoid ukuthi stuck la phakathi yolokhu uzama ukukhiphana nayo, ayiphumi kalula mase istuck la phakathi, replace le drill ngalokho. Kune nento le uqaqa la, mawufuna ukumkhipha lo uqaqa la uyaphuma. So yeah, ile itip engifuna ukukunika yona. Angithi sithe sifuna le nto le ingene kanje, that's it low yamboboza, a 16mm drill bits nansi. Angiyingi phela mangithi 16, yabo kubhala 16 la, angiyingi. This thing fits inside here. Kosiyami, akusiwona magic. Yabo ukuthi lento iyangena la 16, but lo ubhala 17. Maye ubhala 17 akunankinga, usho ukuthi ubulo 17 wakhona manje. Now lo 17 usho ukuthi sizoyiforce manje ukuthi ingene la, but lo phela uzongena ngoba uhamba yedwa. First thing kumele kungene irubber. Iphi irubber yakhona manje? Nkosi yami ngiyahlupheka mina. Le rubber le izongena la kanzima, nayo ingena kanzima. Nansi irubber seyingenile mfowethu, nansi irubber seyingenile. Osekusele manje ukuthatha lo umforce-ke la. Force dingeka amandla, kudingeka umuntu odla ama-cornflakes la, funeka umuntu ovuka ngesitambu ekuseni nebhontshisi. So ukumforce kwakho ugade ukuthi ungayiphuli le end stopper le. So mina ke ngizomforce kanje ngale phantsha ngoba ibambe kalula, then the other hand izobamba le end stopper. Athi ngimforce sengenile nemo, amanzi ngeke azaphume la, sengenile, shoda ukugcina.
bawu-3 ngoba ama-channels awu-3 njengamanje. Naba sebangenile bowu-3 manje. Sekubafaka la kodwa siqale sisule kube clean la phakathi. Siyafaka la kanje. And then siyavala silethe icover phezulu. And then bese sisila nge-silicone right around ukuthi kungavuzi kungabi nama-leakage. Kusasa-ke siyafitha kwi-structure siyahlanyela kusasa. Okay, lona-ke sizothi u-part 1. U-part 2 sizobe sifitha ama-channels kwi-structure, sitshale, simede umanyolo, uzobona konke sharp.